در آغاز باز یک هفته نو من شعله گلخوجه از استودیوی رادیو آزادی شما را با خبرهای تازه تاجیکستان آشنا میکنم. امروز 17 سپتامبر است و یک جا با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوعها را دارد. وقتی سامانه ها دسترس نیستند، صدشکن ها به کار می‌دارند. ساکنان میگویند مسدود شدن سامانه ها در تاجیکستان دسترسی به اطلاع را نبست. حجاب در زیر پریک و یا موی صنعی دانشجویان اکادمی اسلامی تاشکند روی خلاصی از اخراج شدن را پیدا کردند. از ماشین بیرون می آیند و سطرهای خودشان را رومالای خودشان را کشیده بر عوضش پریک ها را می پوشند که خیلی ما را متحیر کرد. من هیچ پاداشی را انتظار نیستم. ضیاءالدین نورزاد در وصف رستم امامعلی ترانه خواند. برخورد تماشابینان یکسان نیست. ضیاءالدین آوازخوان خوب است، اما این آهنگش دیگر خیلی قبول و به همین خاطر گفتمان‌ها زیاد شد. اما شروع میکنیم از یک خبر فوری. دادگاه عالی تاجیکستان چند دقیقه پیش رجبعلی اودینایف رئیس شرکت امید 88 را به 24 سال زندان حکم نمود. محکمه پرونده و همین طور اعلان حکم پشت درهای بسته صورت گرفت. اودینایف به دزدی مالکیت دولتی و استفاده غیر قانونی قرض عیبدار شد. او را 11 ماه پیش دستگیر کردند. تفصیلات بیشتر به همین زودی ها پیشنهادی شما بیننده می شود. در تاجیکستان سالهاست محدود ساختن شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها تجربه می‌گردد. حالا اکثر ساکنان استفاده برنامه‌های صدشکن را آموختند و به سامانه‌های دلخواهشان وارد می‌شوند. اما استفاده این برنامه‌ها گاه مبلغ بیشتر می‌خواهد و سرعت پایین اینترنت هم کاربران را عصبی می‌کند. ادامه موضوع در مطلب نوبتی ما. ساکنان تاجیکستان با پیوسته مسدود شدن سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عادت کردند. آنها کیها حل این مشکلات را پیدا نموده و از قلفشکن‌ها استفاده می‌برند. یگانه کمبود این است که در این حالت ترافیک اینترنت بیشتر صرف می‌شود و سرعت پیوست شوی ضعیف می‌گردد. دوستم به من گفت که VPN رو نصب کن و من همچنین کردم. اینستاگرام به مشکل کار می‌کرد. بعداً اینستاگرام به خود باز شد. من نمیدونم همه طریق VPN وارد میشوند. عملاً کشاده است. در اومدن امکان دارد. من جستجو نمی‌کنم. برنامه‌های VPN زیاد و مختلف است. نصب می‌کنی و استفاده می‌بری. ما می‌خواستیم طریق VPN داخل شویم ولی نتوانستیم. این در گوگل پلی نیست بلکه برنامه مخصوص قلف‌شکنی است. در این اواخر در تاجیکستان نه تنها سامانه‌ها بلکه خود برنامه‌های قلفشکن را هم نیز مسدود می‌کنند. اما برنامه‌سازان تاجیک می‌گویند این محدودسازی‌ها تأثیر کوتاه مدت دارد. این یک کار معمولی شده است. من حیران نمی‌شوم اگر 70 یا 80% اهالی به مشکل و با استفاده قلف‌شکن‌ها به سامانه‌های محدود شده وارد شوند. هرچند سامانه‌ها به طور مداوم مسدود می‌شوند، چند ماه پیش خدمات علاقه تاجیکستان گفته بود که چنین تشبث با پیشنهاد شرکت‌های موبیلی و فراهم کننده اینترنت صورت می‌گیرد. اما اینترنت پروایدرها این گفته‌ها را رد کردند. Мы задавали такие вопросы, они стараются эти вопросы обходить, и, к сожалению, ответа конкретного ما получать не بارها با چنین یک سوال مراجعت کردیم ولی متاسفانه یگان پاسخ مشخصی نگرفتیم. در تاجیکستان مرکز یگانه کمونیکاسیونی را تأسیس دادند. منبع‌های ما از شرکت‌های موبیلی میگویند محدودیت طریق همین مرکز صورت میگیرد. из мобильных компаний. Они говорят, что блокировка идет на уровне ЕКЦ. مرکز یگانه کمونیکاسیونی تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. بلاگرها و روزنامه‌نگاران تاجیک میگویند مقامات با این عملشان حق شهروندان را برای دسترسی به معلومات نقض میکنند. То есть получается, что на самых یعنی верхах معلوم می декларируют شود که در زینه‌های بالایی درباره گوناگون اندیشی و دموکراسی حرف میزنند اما مقامداران علاوه آن را محدود میکنند. مردم چنین عمل را خوب نمیپذیرند. از طرف دیگر به کاربران نمیگذارند که از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. هرچند فعلا این یگانه پایگاه برای رسانیدن حرف به گوشی مقامات است. ببینید مردم به طور سریع نوارهای را میگذارند که بدرفتاری نسبت زنان نشان داده شده است. وزارت کارهای داخلی هم Смотрите فوراً последние به آن примеры. واکنش می‌کند. Люди выкладывают видео с домогательством. بیشتری تاجیکستانی‌ها از برنامه‌های رایگان قلفشکن استفاده می‌کنند. کاربران نمی‌خواهند
барои истифодаи интернет пули барзиёд бидиҳанд. нархи интернет дар тоҷикистон бе ин ҳам баландтарин дар минтақа маҳсуб меёбад. ба ҳисоби миёна 1 гигабайти он наздики $2 қимат дорад, аммо суръати пайвастшавӣ ба тури ҷаҳонӣ яке аз заифтарин дар ҷаҳон аст. Ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. Хабарнигорони бахши ӯзбекӣ радиозодӣ мегӯянд дунӯҷони Академияи Исломӣ дар Тошканд бо парик ва ё мӯи сунъӣ ба дарс меоянд. Сабабаш низ ин будааст, ки маъмурияти муассиса духтарони донишҷӯро бо ҳиҷоб роҳ намедиҳанд. Дар пайи ин маҳдудият ҳатто чанд нафарро аз академия хориҷ карданд. чанд рӯзи пеш хабарнигорони Озодлик ба пойтахти Ӯзбекистон рафта буданд ва аз назди бинои академия наворҳои ҷолибро сабт карданд. Қабл аз барнома дар ин мавзӯъ ман бо ҳамкорам Сироҷдини Ислом суҳбат доштам ва нахуст аз ӯ дар мавриди муҳтавои навор пурсидам. ҳафтаи гузашта хабарнигорои мо аз Тошканд як навореро фиристоданд, ки дар онҷо муҳассилини Академияи Исломии Тошканд пеш аз даромадан ба донишгоҳ ба академия аз мошин берун меоянду сатраҳои худашонро, румолҳои худашонро кашида бар ивазаш парикҳоро мепӯшанд, ки хеле моро мутаҳайир кард, чун қаблан ин гуна таҷрибаро мо надида будем. ба ҳар ҳол пас аз он мо ба худи академия занг задем ва масъули академия суҳбат кардем. Ба гуфтаи ӯ дар Академияи Исломӣ формаи донишгоҳӣ, яъне либосҳои дунявӣ тақозо мекунанд ки бипӯшанд. барои ҳамин духтарое ки дар кӯчаву хона бо сатр ҳастанд, бо румол ҳастанд, маҷбуранд румолашонро кашида ба ҷояшро парик пӯшанд. ба ҳар ҳол фаҳмидем, ки ин таҷриба бори аввал аст. бо ба сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев эҳсос мешуд, ки муносибати мақомот дар нисбати дину диндорӣ нармтар гашта, ҳатто зиндониёни зиёде ҳам ба озодӣ баромаданд. Аммо аз монеаҳои ахир ба назар мерасад, ки мавқеи ҳукумат дар ин масъала бознигарӣ шудааст. чунин буд соли дигари ман аз Сироҷиддин. албатта пас аз сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев эътибор ба дин зиёд шуд ва Шавкат Мирзиёев гуфт, ки мо бояд нишон диҳем, ки маркази Ӯзбекистон маркази исломӣ аст. иҷоза дод, ки дар Ӯзбекистон маркази исломӣ боз шавад, марказҳои таҳқиқотӣ боз шавад, академияи исломӣ боз шуд. хуб маркази Бухориро таъсис карданд, ки албатта ин пешравиҳо аз ин пешравиҳо мардум хеле хушҳол буд. вале аз тарафи дигар як соли ахир ба гуфтаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ беш аз 120 мадрасаҳои исломии ҳуҷраҳо, мадрасаҳои исломии ғайриқонунӣ бидуни иҷозат давлат, ки мо онҳоро ҳуҷра мегӯем, боз шудааст. ва ин ҳукуматро, махсусан полисро водор кард, маҷбур кард, ки ба ин масъала бештар эътибор диҳанд. ва пас аз он ҳамин сол моҳи июл шӯрои вазирони Ӯзбекистон як қарорро содир кард, ки тибқи он донишҷӯён, духтаро ва писарон наметавонанд бо либосҳои исломӣ анъанавӣ ба мактабу мадрасаву донишгоҳ бираванд. аз соли нави академӣ сар карда духтарон наметавонанд бо румолҳо ё сатр ба донишгоҳҳо бираванд. ин қонун албатта ба Академияи Исломӣ низ мутааллиқ аст. Сироҷдини Ислом буд аз бахши ӯзбекӣ радиозодӣ, ки ба пурсишҳои мо ҷавоб дод. аммо ман бармегардам ба Тоҷикистон. фармоиши давлатӣ, хушомад ва ё миннатдории самимӣ. Овозхон ва рӯзноманигори шинохтаи тоҷик Зиёвиддини Нурзод дар васфи Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе тарона хонду бар пояи он клип низ бардошт. зоҳиран ӯ аз нахустин хонандаи тоҷик шуд, ки ба писари бузурги Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, оҳанг бахшид. ин ташаббуси ӯ бо бархурди мухолифону тарафдоронаш рӯбарӯ гашт. гузориши ҳамкоронамон аз Настая Шивремияро бо ҳам мебинем. ҳадияи ишқи раҳмон ва аз табори оли сомон. Зиёвиддини Нурзод, овозхони тоҷик, дар таронае ки моҳи июли имсол ба бозор баровард, Рустами Эмомалиро ҳамин гуна васф кардааст. дар ҷои дигар ӯ шаҳрдори Душанберо ба Рустам, яке аз қаҳрамонҳои шоҳномаи фирдавсӣ ташбеҳ мекунад.
در نوار ترانه نشان داده می شود که چگونه رستم امامعلی بناهای باغ‌های نو را افتتاح می کند و در کنار پدرش نمای شهر را تماشا دارند. ضیاءالدین نورزاد میگوید این ترانه هنگام تماشای شام دوشنبه با پسرش از بنای بلندترین پایتخت تولید شد. نخستین حرفش پس از تماشای شهر در این شامگاه زیبا این بود که واه دادا رنگ دبی بوده و واقعا خودم متوجه شدم از اون بلندی وقتی به شهر مینگری یک منظره ناتکرار را میبینی. در تاجیکستان سال 2020 انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. بعد تغییرات در سرقانون کشور و پایین بردن سن نامزدها، رستم امامعلی حق شرکت در انتخابات را پیدا کرد. با گفته ضیاءالدین نورزاد ترانه او صمیمانه بود و هیچ پاداش را هم انتظار نیست. هرچند افزود که او را برای اشتراک در کنسرت کلانی بخشیده به جشن استقلال تاجیکستان دعوت نکردند و این ترانه از صحنه بزرگ و در حضور شهردار و رئیس جمهور اجرا نشد. این آوازخوان میگوید او تنها میخواست برای آبادکاری های رستم امامعلی در 1.5 سال فعالیتش سپاسگزاری کند. من هر چی که خواندم یعنی که با نشان احترام، با نشان قدردانی و از صمیم دل خواندم. توصیف از مقامداران در تاجیکستان یک پدیده رایج است. در وصف پرزیدنت کشور شعر و ترانه‌های زیاد ایجاد شدند. در هر یک کارخانه دولتی و صدها آویزه‌های تبلیغاتی عکس‌های رئیس جمهور گذاشته شدند. تحلیلگران هم به فرمایشی نبودن ترانه نوی ضیاءالدین نورزاد اشاره می‌کنند. همکارانش میگویند او نیز مثل هر یک آوازخوان دیگر حق دارد آنچه را که می‌خواهد بخواند. политтехнология, что больше, я думаю, что отныне не будет работать. мардум кайҳо инро худашон дидаву эҳсос намудаанд. чунин политтехнология аз ин ба баъд ба кор намеояд, бахусус дар тоҷикистон. ин метавонад вокуниши баръакс бидиҳад. ضیاءالدین овозхони хуб аст, аммо ин оҳангаш дигар хел қабул ва ба ҳамин хотир гуфтумонҳо зиёд шуд. исёни абрувонию зебоии табиӣ дар муқобили рангубор ва ороиши зиёд як модели амрикоӣ талош дорад ҷаҳони мудро ба абрувони ғафсу пайвастааш тасхир кунад. ба назар мерасад ки ӯ то як андоза ба ҳадафаш ноил шудааст, зеро дар атрофи абрувони ӯ баҳсо хеле гарм аст. гузориш дар ин бораро хиромон бахозода тақдим мекунад. софия ҳоҷипантели як модели 22-солаи амрикоӣ аст. бо ин ки кори моделӣ дар ҷаҳони ғарб дигар маъмулӣ шудааст, исми София ба хотири абрувони ғайри муқаррарияш вирдизабонҳо шуд. духтари шаҳлочашми зардинамӯй бо абрувони пайваставу сермӯ ва хеле барҷасташ ҷалби таваҷҷӯҳ мекунад. худи София мегӯяд ҳамеша мехост дигар бошад ва дар хотири тамошобини аксу наворҳояш бимонад. бо ҳамин мақсад ҳам қарор кард ки ҷаҳони мудро ба чолиш кашида дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷунбишеро бо хэштеги юнибраф ё абрувони пайваста бароҳ монд. ҳамон лаҳза ки тамошобин ба имиҷи модели ҷавон таваҷҷӯҳ кард, дар они воҳид садои тарафдору мухолифон баланд шуд. бисёр шориҳон зери аксҳои ӯ як аҷӯза, фу, як зани баднамуд, шахсе ки маро тарсонд навиштанд, вале зоҳиран софия ҳоҷипантели аз ин назарҳо нирӯи бештар мегирад. ҳар субҳ шарҳҳои хеле даҳшатнокро мехонам, вале дар асл ҳамаи ин назарҳо маро бештар ташвиқ мекунад ки ҳамин тафовути худро ҳифз кунам. аз сӯи дигар ман бо ин корам дидам ки афроди муҳофизакорро ба ҷунбиш овардам ва ҳамин ҳолати назорат аз болои онҳо барои ман хеле муҳим аст. вале дар миёни вокунишҳои дигар афроди зиёде ҳастанд ки аз ӯ ҷонибдорӣ ҳам мекунанд. софия ҳоҷипантели бовар дорад ки шабакаҳои иҷтимоӣ барои муваффақияти инсон аз ҷумла дар эътимод ба нафс хеле кӯмак мекунанд. бархе ҷонибдорони ин духтар мегӯянд воқеан ҳам солҳои охир ҷаҳони муд бо суръат пеш меравад, тағйир меёбад ва дар талоши зебоиву беҳамтоӣ бисёриҳо тавассути амалиёти ҷарроҳӣ, тату ё холкӯбӣ ба таҳриру тағйири куллии чеҳраи худ даст мезананд. мунаққидони ин ҷараёнҳо мегӯянд талоши бисёр занон ба таҳрири симои худ аз ноқаноатмандии ботинӣ ва нодида гирифтани арзишҳои аз ин баландтари маънавӣ дар зиндагӣ маншаъ мегирад. ва бинандаи азиз, ин чанд матлабе буд ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем. ташаккур ки моро дар ин 15 дақиқа ҳамроҳӣ кардед. ман фардо шуморо бо хабарҳои нав дар ҳамин студия мунтазир мешавам. то барномаи фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошад.